Nene itete na mbere gukujirwa ntere nyingi nthigurune ya Kenya biashara batauni ya Chogoria bari neromba kiringa bana wao niwe Onesmus Muthomi Njuki abiashara baba bariuga ni bakurukagiraga kagita gako mwigita ria mbura ni untu batiumbaga kwenderia mburene na nande ni bakuromba gwakirwa antu aega aria bo kinya into byao bitithirwa bigikondora gwa ni mbura bariuga rimwe ni banaga njara inderi ni untu gutimuguri ukenda kuiza mburene. Mati Mugambi na andikithite mateta jao na atutumira riboti iji. Koti kongenda itauni ya Chogoria kere gicigo mbunge kia marabantu arae kuru batandikaga mboga na nkinya matunda kenda kwenderia akari batauni ya Chogoria. Kiriro kiao bagitumanaga kere gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ta withire bwao bwa miaka 5. Kuma kurere kuma thaithano tuteba rugoru nende mpureta na tenia nende twatandikana tutebendu nombi. One manyoni gora tugurire methoko ne uteke twebendu tukarite indarira ya muno na Muthomi Njuki twamuthura raundi ya mbere raundi ya jere wagitwiraga tucwira andu akwenderia na tana kara tucwira andu akwenderia kindu kira tuigwa fununu nanga tukero tuiro kaironi lakini kaironi ni turegete guthi buru na ara kinyumbani kira tondu indo ira twendagia ni manyeni ma kwenderia andu ba customer cikinuka kiogoro kuringana na endia na nkinya ringi biashara baba baugite ntugo cionthe kwao ciethagirwo iri kaba indi ntugo kwaura kwao gukathuka into biao bikagiantaga na nkinya bantu agu kuthuka twina thina mbinge muno tutaomba gutandika nontu no kwana na tule irojene na tugitandikwa winya kanso nejete tutakirwa kinya gwakirwa batwe ona ntija twe Tharaka Nithi iriko ntija twe county iriko kotera onogeta guko Tharaka Nithi county koteta onienge omba kwethira karia Chogoria enda iria ndi na ntakani utheri na tauni inge imbakire cionde ire tukuria Muthomi Njuki aturaithirie na mero maire no tunatwirire kogwa ge kulubabe na dina sana ni bakulia dina ya kwenderia ambulania ni tukulomba babu etu Muthomi Njuki ushughulikire age kulubaba no ntukwina dina nene muno geja kulaithiria ni ntakeria ni mugujo kubauno kilau na bena dina itu babu akwa ningo kulomba kwa heshima kama mkubwa ta munene wetu twigwiele kiao kido kweno turondekele baba kuma kwa obongwa kurirwa gwa into biao bariuga apo ibagwataga chare nene kumania na into biao kwinyangika. Serikali tuone huruma etuchenge, unaona mahali tunachengea na waangalie mahali wanaweza kutuchengea vizuri, sio watuambie watupeleke Kaironi. Sasa watukipeleka Kaironi na tuko na machunga hapa na mboga, watu wa kwenda hospitali ndio wanatununulia, tunapeleka huko, wanapeleka huko hospitali. Sasa wakitutoa hapa tutafanya nini? Kama mimi soso niko na visoso napeleka shule, nitaweza kutoka nini? Nitaweza kuenda huko Kaironi ndio nikuje kuhusia hao watu? Si hapa ndio waangalie mahali wanaweza kutuweka watuchengee. Tunaomba serikali etusaidie tafadhali, aone vile tuko vile mahali tunahusia. Tukuromba gavana wetu atwire riu no metho na mbiririe na atwina na ugira atwakira thoko atonia ara tugeta katuririe no mwaburi tukunikaire into ino baba teneo. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi.